Ela mabungun kotoma ayongun kangin rokojo iseseni TV East do jaijo Airabet Wok. Eka kiro Noah Omuya ejana kinon kona ne kotoma Airabet na TV East do jaingon ekere Jakai Davidson Eliau erai mire minister arabe pir kotoma ejana kinana tekerna ichu esiche jente ngens kapa pasta iche baka yapeja ya around bishop iraje bishop. Yapeng around bishop. So era ingese tuenle pu aboko ya ne ida right wana lango slipi jai ni nyabukai ya kare dopela dawe mormor jana kini kotoma ucholong ani bonwe to dolikinos ani bonwe roko to dolikina ani bonwe beta tupakin akaulo na numu e kare diopet dayo inanena nani losona yengu neraja kiruna showman kedi duelu embeda utu kotoma showman mama era nen ejokuna nen kwa naji asache kiro nwali munte mormora paking ina enerango kidengesi inera keda sese na ke TV diopet kotoma kiro na koro ngesa soma kire ngesa yune morkikina na teker. Correct. Ageo akara moja to Iteso otubor to na kwapsile ni jai kwa najo diaspora. Anbone soma unos. Na emorkikina teker. Because ngunu berbo bera kironu e polo konoi. Because eji apolo ne jai egeuni kede emorkikina. So kopani ajaileme Emorimor erimokinai erimokin Iteso. Because anyone aseune Emorimor kape Emorimor Papa Paul Sande Emolot. Iteso leme pupeta kironu wa pup. Loto ni anyo ni ajakantu na Latuan Osuban. May his soul rest in peace. Mami che jenete chut. Esa inaiti mami Iteso jau tota kironu ekaba kantu no atukot. Because mami chia jenete dabe Emorimor obere sinyo. Jabere doing iseta jo. Emorimor rise the tuana. Enga pibo biai je ikoke na bui ngistengo be. Enga piti bigwene biai. Enga piti kapitunga. Dodo bobo mamdo varai duebon. Toni tunga lua poloko. Mama jeneta kironi kota hii. No Emorimor. So kapa tukot. Apotsa lim tube. Oina ina ibere Emorimor irimo Iteso kere. Because elote Emorimor Iteso. Ina ini Iteso anyun nyo. Anyun Emorimor. So dina yaret. Ibeti Iteso alimo kine Emorimor. Emonyete kes. Because ikoto je pogi tunga. Ikoto je engaren kini tunga. Etopolo una teker. Ikoto do bojo jeni. Atio kisoni kamuntos nyo. Netting tiko ni tunga. So ije iko pane Emorimor erimo kina teker. Balango buka ngina kalaki. Otuboi. Ada adole ngina. Jasitunga kwapa kalaki ngina. Ana yala masitunga noi. Mesindri ya munor kede papa mekumam. Yes. Wana teker. Because abo isid bala kalaki. Etiakaka. Jasikaba kan yare toma. Jasitunga Emorimor. Jasitunga wana teker kumamai. So kalaki raya bo isid netiono noi. Etiakaka. So idumunjo be ton deep ngina kalaki bululu. Just be Iteso dangina. So mami tunga lu imor kikina. Etiono repoga ina ini do ike subject de gerte angolopa. So na sodit bere mor kikini tunga. Because when ikumamai rasi ngunu kere tunga Emorimor dumun. Because Iteso kingdom or Iteso institution, cultural institution yangarit nen chuton kabere maido. Ikumama chupai districts nguni disimuna half. So do would be obo Emorimor dolo karamoja da. Mambere roko bere dolo karamoja eroke program elosi. Adao parts of Amuria. That is Iteso North. Amuria, Utuboi, Aloto, Serere, Dolonen. So erai kopani kape program lo araisle drawing aitaibe en napar da unne olosne konyabu otonior. Because the organization became a problem. So abudo papa Emorimor olimbe a district le rai rede jaunesi woro unetengunesi. So kopane jasi districts etemonin anwe woro nornya Emorimor.
So wanje district lero kemormor dolo. Ake polo be chairpersons lo district angon. Ero kejiase konai etemonin. Konye purposes emormor dolere emor kikini ketunga. De mor kinangin mameraina beita ananga kino chalo ibon. Beit kone mor kikina emor kini bene ingare nok. Because atiaka akiro noe baka I politics. Atiaka tateso. Aremo kino si teso o politics. Opone alo mambo be jokuna. Aremo kino politics o level la giritono na inachanakes. So ijazo verbi ding etale jasi. Li kamanara kiri political parties. Dumunjo be luda. Areras lu FDC. Mamineras kiri lu NRM. Lu NRM anepa nenda. Ijas boboluma mineras kiri lu che. So eraina pana swame mor kape bakarebe Emorimor. Emor kini Iteso lu kere. And kopani nerao ni kwani is on the pipeline. Are even meeting these top leaders. Luichielu mame mor kinanoi. So the mor kini Iteso kedikara moja. The Toposa, the G, all these types of people. Just quitted that to say Emorimor. So ni omti dosobe edole Emorimor kara moja ngnada. Osota tame mor kini kara moja kediteso. Maybe reducing ainyo akironi kara moja punera ngata nyo ibare no teso. They will begin to look at us as brothers. So the unity program is a very key factor. Konye is going on. It's going on. So, Etomaileng Airimana Emorimor, Inyoni Cheboro, was it doing some discovery research? And but you so, Arimba Kironesi Shaun Nungesi Otoma, Airimana Kupana. Otoma losit na lote Emorimor, Erimori Ketunga, na shodis, ibore na etiono no ene, anyito stungi chano Otoma, esa kirona lupoko. Ne kwa nati tirorto nene ditbe, kidio kota lupoko, osodi kotosa lupoke surveying. So atamtesa limo kini Iteso. But let's survey our small land. Tetere kalelo ojieni be na kosi enanga kiniti ne. So ake airimo kini Iteso. Arai aina ini Iteso acho ane surveying nyo alupoto. Osodi do a problem bobole jatari Iteso isi duwe mami duwe somete. Mami duwe somete iche ikalia mame pedor tros chut ayangare duwe somero ationore akirone to somi duwe. Kose mame itungi bore gwelarete. Mame chuti tuane dumunjere chutle jai. Mame ibore mame tuna kokor. Jasa kokor. Mama kinei. Mama kiteng. Mame project chielo jaore. Mame chute ponle so jasiche duwe jasore. Dumunjo be urieti duwe odishak. So alosti papa ochaloi. Ara matu na umshongun. Kera aina ini to alimo intunga be. The end is not yet there. Jenje jasiche tunga epuotu ikoku. Epuotu ikoku auru. Anyuru kine polo nbe kota anyamiado. Iche duelu edishaka konye alositne lositor kweso tunga. Aina intkese riamun kedi isapa ngun. Konye mame baka badoli koke ne dukone. Epuotu ikoku en. Inyakara ibu ikoke na i ashoman. Ara mame pedo rabongoro senior 1 to angeta in senior 4 to secondary senior 6. Oyangara ikoke nera isiana kidadonye charani. Iboye zobala sa chianen odonyi gwen. Odumuni bori dari kedwe. Kose dukone ige oje dukone roko berjira ikari tom na kanyape. Doja geone dukone karangon. Etiona ngeta kinoi. Dumunjo ve dole tikara kaisa uni. A passager kirone dukone. Ese there are a lot of divorce rates in Iteso. There is too much divorce. Etiono kopan jado mona pese oteso ne mame dakti koko. Dumunjo be etuandale mo aberu dumunjo be duma pese
Wanyinjo na inya kaske polo kosomero konyi je ikoko chalo. Idio pari yare jasai ochalo. Konyi do nen bodo ni koto nekon. Mame kota palar be uri tuan ujala intengin. O nyaka berja koko ngino somero. Because le uri kite singonda. Mame kapa ine dukone. Rai ngonda jaslu aema kina kirongun. So koto ne shana kini duelu. Nubo bido muso kingang na. Agiasidu amate jae. Oteso. Emasetidu jae. Na ina kikwana tioni urnoi. Edari duwe. Because ikoke ne mase jae. Elemune panga de soda agia jepe totoke. So agiasidu amate jae. Jastunga gula nara alupoko. So alupoko na teker. Berenga limoko ni Iteso. Alupoko ni kama nara keda teker. Mamera alupoko ne gwela naro. Eja ide tionis ne polo noi. Esimote gwela alupotongin. Konye mamera ijo idio peka pa tonge liao. Anyuna balave. Onga kota gwela naka. Da alupotongun mamera inukon. Ra alupoto ne family. Ra alupoto na inherited land. Clan land. So mamera alupoto ne gwela naro. Tikwa no gwela naro sa alupotongun. Tikwa ni mama wani do muniti. Ti okipolo kone amoja ungatara lua kwa roka ngina. Tikwa je gwela sa alupotongun. So akironi pubu no edo muso kingang ne jasi lue jasa gwela naro alupoko. So esi nguna jai pape choraki ni katunga be. Mami gwela nareta alupoko. Mami chama kineti doe edu kone roka disaka. Because jole dumuno ja aina in konikoko aduko kin oroki koke doli kari tom na kanyeuni. Beti jongone kamu ne jara teker jaita pugana teker apedo rosho. Ne kamu ne jongon da wenejo. Because ikoke ne roke doli kari kanyare itom na kanyeuni. Nyobere jar ja nyama ituku. Ichiero kikoke roke rai kari tom na kanyape tom na kanyare. Arade rai itom na kanyare kedi ilapi tom na dio. Edo muni jo ije kiti koku ngine duko kin. Ebe iti je kamuni jo sota wene jo. So dumunjo be a problem le je Iteso ikoni nen. Jasi problem la lupoko. Jasi problems la shoman. Jasi problems lu idua duko no kino roke disaka. Jado vitunga ala gease ya rit. Anua mara kirona lupoko no. Jastunga ara nini bon. Na mame raibore ne jok otoma teker. Ne lipting ateker no Iteso. Be nyeisa maria lupoko. Da ara itunga ineiva saari nachana kus. Anua lupoko. Alupoko mame nyasi. And then tengo Emorimor akwapsinei. And you being a minister at Akrono Foreign Affairs, I want to assume you si polo kita ina petanu otomo ichu. I remember Morakopsine. Eranu nyarai, is it part of Morkikin or Iteso kapejata raina petanu na Morkikin ateker? Arebobia dobeja justice akopsine kinga nyum so masangina. So Emorimor city apupungo Iteso lipo monyetebe nyobo bere ekose kabaka moimo ya porokinga. Areje papelat. Areje papelat. Konye apolo na papalostai kinga ara kwapin. Number 1, kapite ya berjo locally or districts. Mami tunge jenete Emorimor. Deko tostunga anyun nyo Emorimor. So to na kwapin no kinga kwada. Eloto kwa neli yao kapa minister la foreign affairs bon. Ekotos bertunga anyun ngai Emorimor ake kwan. Esa ina ita Emorimor edolo nininyo itunga kelwa kwapin. Anwata me mori kini Iteso ngun. Lue jasi kinga ngun. Eja Iteso kinga. Lua pa si kinga. Mambo bekosa bongunore. Ichie balasi be akerata no. Abanganta no akwap. Akerichie mambo bekosa konai. Abongun. So papalosti kinga ngina. Raloste ner kedi tunga ngun. Be sulu engara kedeke.
obong ne tore odukone tisomerore. Oduketa adekishore. Oyaunte kia, ikie nguno adekishanyo nore. And right now as we talk, there are organizations like IDO, which is part of ICHU also. IDO is Atakere International Atakere Development. International Development Initiative. Yes. Kopani ejai aido aswam sinenu kamanara kedenyo eng medaw na teker gweni ni kiade kisa ani swameta swam sinenu tortos ne jaingai ichu esi tortos kesi because swama nara so kere kesi so idolo jo kingang na yalam kino si duelo teso lo jasai kinga because a pupunete do kwesi direct oporote Emorimor be kote Emorimor kwesi abongune topolai ere osodi kwesi de yal ekotos kwesi anyon be ngai bo bere Emorimor do nyoba los kinet ke nyobo e plan le jare sine jasi teso kosi tungi dolo koji twen e pupunito ana yalama neber kopani kotoso be et kwane prime minister gera kere erimokini Uganda berkere Prime Minister kirigilo teso Papa Vanso Mome. Yes. Erimokina i districts kere lo Uganda because jaite so Mbarara, jaite so Hoima, jaite so Gulu, jaite so Uganda ne kere dite so ngun lo ipua kesi mame jenete plan le jari ichu. So adolokin kwesing ina makes them feel part of each or part of Teso. So ejai Teso lwe jata rengisho noi. Some are connected e kodakina kilitunga lo kinga. Ichie jatari projects lwe pedorete emedao ni Teso noi. So adolon kinitunga lu erai alimonin kwesi akiro alupek. Be ije asineda Aiyituno. Jabere Teso la dukota adekisine other places. Proper doctors who have built hospitals in other districts, Hoima, Mbarara, where, and they are very renowned doctors. I know some of them. So, are doctors ngunda opote joining a group alo Dr. Kure epodoi abunere topolai Teso. Because we have brains. Konye kotitunga lu kera dolokin. Toni kingang nada. Jai Teso luwe piri yaka no ikinga. Jai Teso lu swama iti businesses o kinga. Jai Teso luwa swam sinenu. Nwe langiri chutlu e jatari sirigin. Pedorete tia duki somero iluwe. Technicals luwe pedorete ngaraini tunga luwa Teso. And as we talk right now, of recent who have been in Australia, and eja Iteso ngina luwa chamotu adoli o papa ngina a chamuti Teso eja si projects kopani eja sa adolonin akwa psine kere ni pu adolonin business partners adolonin apugan adolonin wojo kotao bo potunu aswame business Teso. Buganda was already doing that. Bunyoro was already doing that. Ankole is already doing that. Iswamanara kedikes tunga lo kai lo kinga. So e pattern kiti di tunga nguna bunere etopolo Teso itoru tosai atukoto na ichu. Because ichie mame koto de toru na pugan. Jabere tunga lo itopolo ite Buganda, itopolo ite Ankole, itopolo ite Bunyoro. Itore tai o kingdom's case. So they can rather trust an institution than trusting government. Because governments can change, but institutions don't change. Teso remains Teso. Pedora July ne Emorimor are mame un Emorimor. Konyi lemun bawa ne Emorimor eche o Teso anepanen. So if these people come and develop Teso, we will develop as Teso. Because we have the resource, we have the manpower, we have the brains out there, and these people only need to embrace the institution. Etodin lube mina so. Because ibore lemde jai rai bala
locally, we are dealing locally with the people locally. Kwenye jala kitona okitunga lu ijai kitede karereng lu okinga. Ese jar papa dolokini lu. Ija pak ne bunit kwani. Mambe Emorimor beta losit. Bede Emorimor boikin. Ija inwe kotori tungo kinga. We take like maybe foreign affairs, maybe agriculture, minister of agriculture, water, energy, all those people. Elo set the education. Alo se sopun lu ekotote konai. Abunere aduki someroi. Aduka dekisha. Aswami businesses teso. Kwenye kopane kotiteso konai. Angirikin. Be a level liroko ni jai. Railway kototori tunga anyu na Emorimor. Face to face. So bere Emorimor kopane konai. Alo seat. So at what point will Emorimor meet Ngarnok lego ektos Iteso ano hino lejas of parliament? Atukoto napana akopani. Even on the anniversary ni jao na lo sit na parane sabiti. Ingare no Iteso kere members of parliament have been invited individually. Iwanyi jo MP Kuslum amedolu niti ne sabiti adolu no anniversary. Araima melo sticking because jaichelo jasi working duties out of the country. Those are very understandable cases. Kwenye reja ingare non kus osoda gira bunera apelekin. Itodo ti wala mamoni mori na kedi chetunga. Mami mori na konye sukunyonti so kesi kere. We have invited all of them. The letters are signed to each and every member of parliament. But that happened again last year during the coronation. It happened and Louis Puwa Kesi, the excuses they are giving is that Kwajo Karuji, when Papa was inaugurated, Arokakira Sokoti, Mama Chai, Mama Jena Bala, Ngaibo Airabet around Emorimor. A poor kirajas akirokoti, a jasiruma si and there, Emorimor mamera Emorimor, a galaralera Emorimor. Do kwani 1 year on the way, Emorimor was gazetted. Is highly recognized by government. So, mame kwan bobeta sotole balabe, mame sera is sure about Emorimor. Is there any disciplinary action? Nebete yeki member na lo Airabet lo gireta bunire area mon. Nare just kesikere undertaker kwana. Kopani the disciplinary action no members alo parliament to lumame ekoto sabunera tekere situnga. Ekoti kesa rayo tunga. Ilu asea ka kes. So papa ralo si atutubeta. And kopani jesa alimo in papa. You have to be bold. You have to be bold and courageous. Ngare non rali munu abeit. Eja ngare non le seuto situnga. Loma mekota tukoto. Loma mekote suamanar ke Iteso. Because ichia kesi adaone jukari ngare. Edo loto ngare ne pali ukota ngna. Atingati kapun. Konya kotonga limo nye sube. Ngare non kape member of parliament. LOC 5. All these types of leaders. Mamji lost nen kapi choar jonoi. Biswama je interview so dia tube. Like a civil servant. Ekone interview rao tunga. Itunga jukareta jongi na. Itunga bo binyaku neta jore. So ekoti tunga lu. Esi tunga lu Iteso. Okay. Dekoti tunga lu Iteso ogogo ngoto. Etuana lo mame. Mere etuana baolior. Ikari kany. Mame bongu no re. Mame kote suwa manarke itunga. De doli kari kany. Doba abongun kede sukali. Abongun kede ke lukumit. Abongun kede lukumni kany. Agwele tunga. Eda swama ke swam sina ngine du etuki kesirgin. Because kwa naoni Iteso baka hive. Ase uno Iteso patana. Kapun. Ebo. Amache, ijo yeni seseni TV is talking angnairo kwenye jai Etomaileng wokirai jai tatam. Apugan Emorimor kotoma apak ne karedope la tubor. Ilo maru bera gwelanar dona bongu na losta kwenye kede woke program.